Bismillah, alhamdulillah, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Pak Agus dan para saudara-saudara iki lho. Acaranya masak gede. Acara apa niki Bu Nyai? Acara mangan enak ngambil lagi. Bancai Mbah Pina. Bancai iki jelasnya bancai piye? Bancai yo mendak pindho Mbah Pina. Berarti almarhum toh, almarhum Mbah toh. Sing jelas. Iki lak kayak lambaran. Masa kayak lambaran. Pokoknya acaranya indahnya kebersamaan gitu. Olah-olah sama naik wae gitu nongkrong. Tak menaika iki. Ibu Nyai kata-katane. Masuk guya-guyu wae. Kata-katane piye masak-masak to? Arep nganu. Sekat. وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها النبي قل يا